qallarispa kana, haywaspa sonqonchikta Diosninchikman. Chaypaqtaq ñawirispa kasun devoción matutinanchikta, sonqo kusisqa nisqata. Kunan día parlawanchik, masqa valorniyuqchus ñawisninchik noqanchispaq. Porque paykunawan noqanchis puriyatinchik tukuy imata ruwaspa. Kayman hankayman noqanchik purisanchik. Sichus mana sumaqta qawasunman chayqa, mana puriyatisunmanchu, nitaq sumaqta ruwasunmanchu tukuy imatapis. Cuidana tiyan ñawisninchikta, chayta niwanchik Diosninchik kunan día. Pero hap'ichispa televisionta, noqanchik sut'iyaymanta pacha mana laduyay munanchikchu televisionmanta. Qawanchik tukuy clase programasta, ñawisninchispis sayk'usqaña, umanchispis nanawanchikña, pero mana laduyay atinchikchu televisionmanta. Gustuta hap'inchikña, kaytaq mana sumaqchu cuerponchispaq, nitaq ñawisninchikpaq. Chayrayku kunan Diosninchik k'amiyta apamun noqanchispaq. Mask'anachik kay libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22ta, kayta noqanchik tarinchik. Ñawiykichis k'anchayhina cuerpoykichispaq. Ñawiykichis allin kaqtin, tukuy cuerpoykichis k'anchanqa karqa tukuy latuman. Chayrayku noqanchik sumaqta cuidana tiyan, chiklaspa ima clase programasta noqanchis qawasanchik. Kunan tiempopi, jóvenes celularespi kasangu, mana yachanchikchu imatachus qawasangu. Pero noqanchik deberninchik chayta controlana. Noqanchik deberninchik cuidana ñawisninchikta, chiklaspa sumaqta imatachus qawasqanchikta. Porque chay kikinta noqanchis kawsaspa kasun. Mana chay pasanawanchispaq noqanchik Diosmanta kunan día mañakuna, luz kananchikpaq noqanchik runa masinchikpaq. Chaymanta hina cuerponchispis allinllanqa. Ama faltaychu k'aya suyaspa kasayki. Bendiciones.